من عصيت الله يوما غافلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل هذا الدين رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga bangsami, tumatandang sa mapi apa magindigan sa gyang kaeurasiman to ang makampat tunga na malami panalamat tanu si ikwallah si iku ap maginig tanu sa may toras ap sumatin yan sa gyang kaemurtano ayaman to magbali man to kabgan tanu yan sa makampat tawsen nagyang kaya doktor tanu apa aten tanu pamuluan sa manay prapasin nagyang kaya risalahnya si marhala doktora sa gyang kaya kurso al-aqidah wal falsafah sa gyang kaya Jamiatul Ulum al-Islamiyah paninta wallah mapasa din sa magaan ang kanggunan sa ilmu yan si mga muslim ang gunan ng mga muslim sa ilmu yan ayaw tumawbali mga bangsam ya magusin niya tanu sa makambat tauras na mapakarigyan tanu gyang kutuab teruon maana taqlid aw gyang kutu at-ta'assub agwan to na media na gyang kaya duti man mustalah mana yang kaya taqlid wa ta'assub belasan kawal lagu rami na menutan usagian kaya paganay pakaisi patut so kapagarigam si mga bangsatan wa tumatandang sa mapia pamamakingan na anto na pa may kasabuta sa gyang kaya mana ta'assub wa taqlid uy na anto na pa may media na gyang kaya taqlid wa ta'assub anto na gyang kutwa قتقليد سجين قطوة مذهب الفقه يقولين قطوة قتقليد سجين قطوة مذهب العقيدة بلسان قون والله يعني pada mereka yang kaya mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arzuqna al-fahma wal ifhama wat tafhim warzuqna al-ilma wat-ta'alluma wat-ta'lim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Paganeron na pinalamatan tanu sa Allah sebab sa bigyan tanu ni man sa katerang nagu taufik kita nu makatutuna makasisampaya sa ulalan sa ditanu di makambubugaya sa katao ilmu. Belasan wallah yang kaya langwan na mga pagaritano da makanderenon yang kaya bitira sa kawang si ngaran nagi yang kaya programatan no naino diak mapangalu sa mga ngaraniran na bala-balasan siran wallah sa deran kapakanderenon na miyaw mataniran saya pantag busaan tanu mau saya yang kaya miyabeloy bendingin tanu man tuagawi agu punalamatan na miskan walang na tumatandang mapia pamamakindigan sa yang kaya programatan no pengenina musik wallah apia mabuba kapa pumagpudatan no na adna maswatan no kasabutan tanu sa yang kaya kebeloy usayan tanu isa ni ko mga pipia mga ala usayan si ko diga pagusaya si ko agamatan no pamakaso makatutulog ni man to maka suswit sa yang kaya live tan ni man to na di niyo pagilang so mga orasyo o ba niyo padengaw di na baka no maglib pa si sagyang kaya live tanu kakapakayaad na matirutan no saya insyaallah taala na kapakaya kanggunan tanu to si ko di tanu di kapangdega si ko agamatan agama Islam paganeron nagyang ko tamyaloy pakaisa gyang kaya pagaritan no bagantan no kun sa usayan gyang kaya miya beloy alang tanu gyang kaya miya beloy agusayin tanu sa iman to bituan tanu sa at-taqlid wa ta'assub sigo basa tanu amranaw na pa mga puntagatan wag yang kaya ta'assub na masig na ayamaran ni maananian nagyang utwa kapananayan kapanwaswa kapanunggi gyang utwa kapangingiring gyang kaya ta'assub na sutig tanu samranaw suki pamiitan udina suki maratabatan sa gyang kutwa tindig titindigan na gyang kutwa taw
Ayat na ta'rifian siku mga ulama tanu siku mga ulama sa aqidah lagi dia kini Ibn As-Subki agus kini Imam Al-Bayjuri na tigiran al-akhd biqawli al-ghair min ghairi ay ya'rifa dalilahu. Ayamanan yan na suatigin suka ko angka giyang to al-akhd na ini pemanaw niya kini Al-Bayjuri na tigin na al-i'tiqad. Oy. Upama ka percentage so i'tiqad na 100%. Gitu upama ka sibagatan no giyang to isa pa kay yan. At yun na tunay bid'ah no ano ni ba? Giyang to ba ng bid'ah no taklid neno ka mamatano bo siya insyaallah taala siko ka pa ragitan no giyang to taklid siko madhab agus siko aqidah. Na giyang to ani ni na al-akhdatiyan giyang ko to kakwa sa giyang ko to katero salakaw di katawan agiyang ko to dalilian min ghairi ay ya'rifa dalilahu ay mana di katawan agiyang ko to dalil keran yad nagiyang ko to ini ta'rifu no mga ulama sa usul at giyang ko to mga ulama sa usul lagi dia kini Jalaluddin Al-Mahalli sa giyang ko to warakat at giyan qabulu qawli al-qa'il bila hujjah ay mana na so katarima kakua sa giyang ko to katero mitero pa ma ada banian dalil ada banian hujjah. Wah. Ginan ngadan na dua tarif na kirania bunan. Gitu siya ini andi ni ba na Syarif Al-Jurjani nan natigian yang atigian na ngaya at-taqlid na makasasay barat atigian. Ibara an qabuli qawli lil ghairi bila hujjah wala dalil. Aya makna na makasasay barat atigian sa kilangan sagiyang ko tuwa kapterima sagiyang ko tuwa katero sa lakaw ada dalilian da hujjanya naguda dalilian gitu so mga ulama atigian udina so gitu itu mga ulama tanu di kebetulan so kaku aku dalil hadis ay mana so sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so hadis ami alwi agus so ijma mga sahaba nagu so mga tabi'in nagu so mga tundukiran na gusto mga ulama, mga mustahid na dito kebetulan sa andi ni na taklid. Giyang to hadith, giyang to ijma na di kebetulan sa taklid. Ngay no to, nakagiyagyo to atiyan na lianna dhalika huwa al-hujja fi nafsihi. Aya manan na gitu na dalil no to. Ayap mo to sa taklid na giyang to katindigi utaw sa giyang to shay ada ba nun? Dalil niya nga taw ni dalil, may inuranti sa giyang to dalil sa giyang to shay. Sa aya kasabuton pipian na giyang to awam giyang ko to tigtanwa mukari gimandar ya mukari ari guru amin na basarab pen man ya mukari pamanga po adung batangan giyang ko to di matao mati ya giyang ko to mukari na igira ini sen na giyang ko to matao giyang ko to alim giyang ko to mufti na ori ano kaya naganian sa giyang ko to kukuman ibarat na tigin na haramanan o di na halalanan. Nah dinian katawan nagiyang kutua dalil sagiyang kutua pitero yan aku kuman haramanan upama. Nah pitin ga nagiyang kutua mukari giyang kutua normal atau upama. Nah gitu putusa. Gitu putusa taklid. Naguka pa kay si ko ande ni na mukari giyang kutua tigtanwa mga awam ataw agiyang kutua ka taklid. Asiran nadiran katawan agiyang kutua disiran makagagage sa giyang kutua nazar nazar na giyang kutua di kang gedegde si ko mga ayat walla na giyang kutua mga hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diran mapakap si so sahih so dhaif so andini na mga kurso na ng mga ulama na kapag kira na giyang kutua kataklid ayat taklidan iran na so mga mustahid kenapa mambuso lagi diran na awami taklidan iran ayat taklidan iran na giyang kutua mga mustahid sa ayat na dalilanan mauri panwalla nagiyang utati wallahu ta'ala fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun iseniyo o mga tatawur kanu agiyang utwa ngani na dinyo katawan megas kanu na dinyo to katawan si sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigin alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa al-mahdiyyin min ba'di rawahu at-Tirmidzi si hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigin na sandakan usuan din na sunnah na mana na pangimpalin ni wag yung sunnah ayat yung na sunnah na tigin na so al khulafa so mga sahaba yung utama khulafa ur-rasyidin pangatundug ra na mana na so miya katundug ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Madakla dalil kapya si kung mga galab kung mga sahaba na adna mi aloy lagi dia kini Umar so Umar radhiyallahu anhu na mi atiru ya nagyang utwa qatir wa tigina inni la astahi min Allah an ukhalifa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mata na tigina sak na ipkaya kan na tigin si wallah ubakan masupak so Abu Bakar ay manasu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ay sa sebut na nuro mga uripan wallah mga bangsami na upama kaso Umar na ini kaya iyan kasupakan yan si ku Abu Bakar. Umar utwa gitu na malaw utwa sahaba. Pada si ku asyara mubasyirin bil jannah. Pada si ku mga sahaba Rasulullah, pada si ku khulafa. Na upama ka ini kaya iyan naging utwa kasupakan yan ko aya katayon yan na mas matauron. Na ay depan-depat tanu sa mga ginawa tanu. Anda tanong betad na ginawa tanu si ku Umar radhiyallahu anhu. Oy, o kini pangalimbeban yan sa ginawa niya. Isa tu ami alo yang pagaritan no. Mapia pakaisa yang uta kay gironian baad na bidaan natin no kataklid si ko aqida, agu si ko fiqh gitu. So kataklid na madakli kilangan pamakabatan nun pagilya. Oy. Ay isa pagilintan no si nagi yang kutwa kataklid si ko aqida, nagu yang uta kataklid si ko mga kukuman dito sa tigtanong al-fiqh. Siko makapantag kung siko kataklid sa aqida na balsan tanong siya, usain tanong siya, so kaya usayo no mga ulama sa aqida. Nagutan no man kilang agi ang utwa kataklid siko fiqh. Anto naman buhi kaya usayo no mga ulama sa fiqh. Udi na si sa usulul fiqh. Tiga gini andini ba na tigu sahibul jawhara tiga na id kullu man qallada fi tauhid imanuhu lam yakhlu min at-tardid. Aya mana na tiga na sulangwan o di man waswa ay tigtan waswa at taklid no pamakapunta gatan no maranaw na kapan waswa kapangingiring udi na kapananayan. So di mana na yan sa paratiya barat na pagimititan yan nagyang uta paratiya sa lakurun. Na dit na tigin mada sa giyang utwa alangani nagyang utwa paratiyan yan. So kasabut isa mga urip wala na kailangan na sabut tanudaan antunay metun sa mukallid antunay metun sa udi na klase mukallid. Aya mana na sumukallid na sabenara sa kanyan na igira na kebaloy jazim. Kailangan nasabut na no ay kagi isa ka ketukawitan no kung antunay ko kuman nagyang kaya kataklid si ko aqida. Da problema. So ande ni ba na kataklid tigtan no na igiro to na kebaloy sa kanyan na jaziman. Aya mana na ayap metun sa jazim na giyang kutuwa igira giyang kutuwa mukallid na inunutan yan na giyang kutuwa mujtahid uli na alim sa giyang kutuwa titindigan yan uli na giyang kutuwa imam uunutan yan na amay ka teraju uli na giyang kutuwa tigtano mi beradu si kutindigan ito na sumimbara dua pada basam ranaw niyan. Yang oto mimbes wisa yang oto tindigi no pama. Oh ay. Ini pagawayan nagi yang oto tindigi no pama. Nagi yang oto mukallid mian waswa na den yang din away yang oto tindigi. Ang yutip mutun sa jazim. Oh ay. Kebalu igira agi yang oto taklid gairu jaziman. Aya mana mang buah gairu jazim na igi yang oto mian waswa yang oto mi taklid. Na api anda sungagi yang utwa syekhian ay dulian udi nagi yang utwa ulama yan na paunuton-uton. Aya mana na melagi du imber dudia nagi yang utwa imber dudia nagi yang utwa tindigi na takadi na maunuton nagi yang utwa mukallid yang utwa tahu adi man waswa. Oy. Na aya ko kumanuto manguri penwallah na ada musihati imanihi. Aya mana to na kena ubah korek agi yang utwa imanian. Kena ubah korek. Kainu to
Inutok na ba kuri agi ang kutwa para ti agi ang kutwa tau mukallid akna ba jazim agi ang kutwa. Aya jazim nagi ang kutwa ayap mutun ja jazim upama punta gatan sa marano na aya maran niya maanan nagi ang kutwa tetantu siko puso yan aya manana tetantu siko paratian yan. Ha? Yakinan aya manana yakin nagi ang kutwa paratian yan. Titud na parati agi ang kutwa kwan yan paratian yan. Kana ba agi ang kutwa tigtanwa api ando semua agi ang kutwa syekh yan nan yan pugunutan upama. Ha? Belagi du ini kaswin yan ang kutwa tinigin ini berdudian ata kada. Ino to tigtanwa dito sahih nagiyamataan lianna al-aqidata huwa al-iman. Agiyamataan na so aqida na sa kaniyan so iman. Wal iman huwa at-tasdiq al-jazim. Na so tigtanwa so al-iman na huwa at-tasdiq al-jazim. Yuto so kapakapanghimnar o puso tetanto. Faman kana imanuhu ghairu jazim nasad sa aya paratian yan nakna ba jazim falam yakun mu'minan haqqan. Kenapa taruh tu pa mu'min? Kenapa mu'minat itu? Kayu tu tigtan wa pa maka piercing tija giyang kaya aqida kay isa bid'an wa aqida gugiyang utwa taklid si ko aqida gugiyang utwa taklid si ko andin ibana furu yang utwa fiqh na ayam bid'an yan na giyang kaya siron sa aqida na aya sa sakatan yan na ilm na so ilm na 100% pa maka piercing tija na so furu na aya sa sakatan yan giyang utwa fiqh na aya sa sakatan yan na dhan aya mana na upama mamuga percentage na 51 to 99% gitu yan ini na dhan. Okay. Aya mana na da sang kaano nagi ang utwa tawa aya din di ka pakataklid na api ando sung agi ang utwa syekh na pugunuton na tigtano kenau ba korek agi ang utwa paratian yan. Okay. So man so aya paratian yan na jazim aya mana na ini beradu dagi ang utwa taw ang utwa imam agi ang utwa tinigi na sabab sa siya kito na kiyat to kawan yan nagi ang utwa dalil na mi temanon udi na tiangin pelan yan nagi yung dalil dan yan ono ti sagi yung utwa yung ta imam yan sagi yung ta ki away niya sagi yung ta tinugin o na mi teman rod sabab sa so paratian yan na mi tenaro na giyang kana na taon na niya khilafsan so mga ulama sa aqida antong nay kukuman nagi yung uta paratian yan adna mi terukiran sa tigina imanuhu sahih so iman yan na korek kaya nuto atiran li'annahu muwafiqun lil haqq kagi atiran na muwafiq si ko haq pamana supad na tiran na in qallad al-Quran was sunnah al-qat'iyya fa imanuhu sahih amay atiran ka aya taqlidan agi yang kuto ataw aya unutan yan yang uta nyan waswa na aya unutan yan na so Quran ag sunnah al-qat'iyya aya qat'iyya nagi yang uta dasang kaanun nya tanto ko Rasulullah na so atiran so iman yan na sahih. Kaino to li'annahu ittaba' al-qawl al-ma'sum aya inunutan yan naging utwa katiru ma'sum kay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ma'sum wa in qallada ghayrahuma amati yang aya bitaqlidan yan na susala ko sala ko sagi yang utwa Quran sala ko sagi yang utwa hadith fa imanuhu ghayru sahih na aya kukuman naging utwa iman yan na ghayru sahih di ka korek aya manak na uba untol korek agi yang utwa akidan yan agi ati mambu pitaqlidan yan na ghair ma'sum aya mana na kana uba ma'sum agi yang utwa inunutan yan tigu mga ulama wa fihi nadhar kaino to nakagigyan kana nakatir wala gidanan na inutigiran na kailangan nan sa usayan kagi so awam giyang utwa mo karya tigtan giyang utwa sabutian de mga pangadi pipia si miranampi ko normal ataw di tanto matao na pa makaginan ni tirwangaw na direk niya sa Quran sa piada kasangkapan yan na betul na niya sa Quran si ko diyang kakawayan na sabut na kaswayan na ben kebinasa so Quran na tanto madalam so mga maanan yan kanaba ini pimbala na manusia tigtan wa mapnggara-garatan wa punay si ko Allah Ta'ala madak lagi yang utwa mulahad daw nagi yang utama ulama na pedenan sagi yang utwa ayun ni ba na kaya gira-gira na fihi nadhar so sabad kiran na tiran isyanuhu bitarkin nadhari mutlaqan aya mana nagi yang utwa taw ami taqlid na madudusa gaino to na bitarkin nadhar sabab sagi yang utwa kini baga kenian sagi yang utwa kang gede-gedean yan kapagana dian sa katukawin yan sagi yang utwa dalil upama mutlakan aya mana na melagi detigien o sakanian na
ahliyatun lin nadhar ay mana sakanian na pedesi ko mga ulama udina kana ubes sakanian pedesi ko mga ulama ay mana nasi ko sakanian ma pedesi ko mga awam si sakanian mimi bilang si ko mga awam na sakanian na aya ko kuman nagiyang ko to taklidian na sakanian na madudusa sabab sa giyang utaki ni bagar niyang ko nadhar atigtano adam manami tirurun sa tigiran na sama niya na ay pagilin tanu na khilaf maurip no Allah sa giyang kaya katiru mga ulama si ko akida ko kya khilapiran sa giyang ko kuman agiyang ko tuwa para tiyaw taw askanyan na jazim si ko para tiyan yan kaya taklidin susabad na tira na sihatuhu min ghairi isyani mutlaqan ngayon ito tiran agya tiran na sunadar na syartu kamal giyang ko tuwa miyalu itano na ayaman ang uta katiriran na tiran giyang ko to iman para tiya giyang ko tuwa taw na korek sa kanabas kanian madudusa alal itlak kanabas kanian madudusa kaya ayatin digiran na so nadar na syartu kamal ay mana na iptirutok benuto sigo paratia ya syartu kamal adam mana mitirurun maurip no Allah sa tigiran na so paratia ya giang utwa taw na ghairu sahih ay mana na diteriman ribat agiang utwa paratia giang utwa taw mampan sa kanian na jazim sa kanian sigo paratian yan na da katawan tanu amitindigsan ruar sa siyak ini ya Abu Hashim pedesi ko mga Mu'tazila. Okay. Pedesi ko mga Mu'tazila. Ad nagiru ni terwa pitin gananan no Imam As-Sanusi ped ko mga Asy'ariyah ugid namya panutulay ni teraju yang buto. Ini andi ni bena ini berdudi yang buto. Aya maraya ga titin sa giyang anan lagi dinan. Nasya ki ini Abu Hashim pedesi ko mga Mu'tazila. Okay. Adam manami turun tigiran so paratian yan na korek ugid na sa kanian na madudusa kaya sabab sa kinibaga kanian sa giyang utwa istidlal giyang utwa nadar giyang utwa kapapengedegan yan sa giyang utwa ayat wallah giyang utwa hadith upah maka hadith giyang utwa kapapengedegan yan sa giyang utwa dalil siya na natigiran si ko pupakagaga aya mana siya na siko mga ulama kikurso aya mana giyang uta mga mujtahid udi na giyang uta mga ulama kikurso sa giyang utwa bitira sa aqida siya na siko bitira sa aqida giyang uta mga ulama mga mutakhassis sa aqida nasikiran nanan manunumpang giyang kana lagi na nakatero amay mga kanaba sikiran amay mga sisagiyang uta mga awam na ayat tindigiran na fayakfihi at-taqlid al-jazim aya mana kiya sukudang kiran kiya tangkaangkiran agiyang utwa at taklidiran sa taklid jazim ay mana na apia siran di manwaswa mangunutan nasa ragi yang utwa taklidiran apa magi yang utwa paratiran na jazim mana tanto ang utwa paratiran ay kaya pangunutan iran naginan na alas tamialo itano naginan qaulul mu'tamad siku andini na ahlus sunnah wal jamaah siku ahlus sunnah udina siku jamhur mga ulama naginan piniliran tindigiran ay mana gina ni piyaka kurikiran na tindig madudusa agi ang kutwa tahu ame kasakanian na makagagaga si ko kapupengedega si ko mga ayat wala gusto mga hadith Rasulullah ame pangasakanian na di makagagaga nakiyatang ka ano nagi ang kutwa ano ni ba na taklidun jazim nah upama kamutian tanuanan na kaya ilayan niyo si ko mga kitab lagi-lagi ang kutwa ni ba na Umdatul Murid بجوهرة التوحيد أرجعيني اللقاني أقوله شرح الخريدة البهية أرجعيني إمام الدردير أقوله جوهرة التوحيد شرح جوهرة التوحيد أرجعيني البيجوري هو Yang nami alu itano na siyanan sigo manunumpang ko paratiyaw mukallid sigo ka apa siyan sa alungan na mauri ama na siyanan bitira sigo ino paka apa sa giyang utuwataw aya paratiyan yan na jazim sigo ka po kamanin sa alungan na mauri na sana nan manunumpang agiyang ka na bitira so kapag apa so taw si sa alungan na mauri so man so bitira sigo ang diniba na duniyaon na ayad na pukumunta no nagiyang utamarayag so tawa inimbuata sa aya mga luksyan na muslim na makalanas kaniyan na muslim so tawa inisabutian sa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah na sa kaniyan na muslim gitip kukumuntan no sigo katataguin sa dunia okay gina ni ani ni ba na kailangan nagyang kana nakataklid maurip no Allah sigo
aqidah. Subman sa mga pantagon siko kataklid, siko mga kukuman, siko fiqh, siko furu at tigtan aya furu na gintasan ko agama. Na tigo mga ulama miya umpong siran aya mana na ajma'a al ulama rina ajma' ahlul ilm. Miya ijma' agi ang kutwa ahli ilm gi ang kutwa mga ulama siko andinina kababaloy o taklid as kanyan na padsiko agama. Uri na sa kanyan na isusugu siko tao kenapa mujtahid aya mana na kenapa sa kanyan mujtahid gi ang kutwa tao kenapa mujtahid na isusugurun agi ang kutwa kataklidian aya mana na tigo penuh mga ulama wajib bagi ang kutwa kapangapili iyan sa pagunutan yan na madhab uri na imam siko mga mujtahid. Oy. Dabasan sumyo pakaruar ko mga Mu'tazilah. So sabad ko mga Mu'tazilah nagusya kiniya Ibn Hazm. Aya sumyo pakaro. Naso andin iba na sabad ko mga Mu'tazilah agusya kiniya Ibn Hazm. Aya mana piya ka haramira nagi yang utwa kataklid. Siko fiqh. Oy. Na. So maso kap madhab batiktan wagira ko na di makasulda so kap madhab yang ata madhab yang utwa andin na tigtan wa taklid si ko fiqh na sumang ulama na tigiran kuan andini na miyaw pakat sa mga ulama sa kapapakayaging kuto kap madhab ay mana kapili ka sa madhab ha ugida tigiran na kena tigiran ka si ko pedabetad na kebali sa kanyan na wajib ay mana kebali aging kuto kapili sa madhab na wajib dititigtan wagi yang kaya kataklid at tigo mga ulama ha so mga ulama sa usul na tigira na yang kaya kapili sa madhab na wajib ay oy na api so mga ulama sa aqida na tigira na so kapili sa madhab siko aqida na wajib ay mana kailangan na adna kunutan o tao imamian siko mga kukuman tiga kini Al-Hafidh Al-Faqih Abu Hasan Al-Maimuni rahimahullah amiyaw patsiko ika-200 agu 74 siku Hijri. Pamagiding tanaman nagi nga yakatiruyan natigi na Peter orang natigi no Ahmad. Qala li Ahmad, ya Abul Hasan, iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laysa laka fiha imam. Hey tigian Abul Hasan na pananggilain ka ubaka makapamanutul udina ubaka makapagistorya sa nganisan masalah ada bangon kau unutan na imam. Oy. Dito isa ka stricto mga ulama atira na kailangan naging utaka paunutan sa imam si ko andini na madhab si ko fiqh. Digpanya kini Imam Abdullah bin Wahab rahimahullah miyapat na musiko ka magato sa gusya pulagu 7 siku Hijri atigina laula anna Allah anqadhani bimalik wal Laith la dalaltu. فقيل له كيف ذلك قال أكثرت من الحديث فحيرني tigagian ko to imam atigin na udah tigin kagi mata ana subhanahu ta'ala na anda ni basib na ko niyan anto nang utasib sama marano paki tabangan ako niyan ay mana na inabta ko wallahu ta'ala minggulalan si ko malik aguso Laith na udah kiran guladan la miad dega watigen la dalal to udah buat tigen mata na subhanahu ta'ala na tunang tanip mana tanurun yung tua ina betakon niyan minggulalan si ko malik aguso Laith na miad dega watigen faqila lahu natigu yung utama ata pama kayfa dalik nga naman na ya tigena aktsartu min al hadithi fahayyarani ya kadak-dak latigina mini murai sakan hadis na buud kia bergi buud kia rimbuti fakuntu arid dhalika ala Malik wal Laith tigina masuso katigin na ikonsulta ko to si ko Malik aguso Laith aya mana na sungsi ko Imam Laith na gusiko Imam Malik na ikonsulta niya nagiyong to hadis mi murai sian antu na diteru nagiyong ta du imam fayaqulani li tigin diraraan diteron khud hada wada hada ay mana na kuang kay ni na liune ko lebed na kon ya abi amam sa siya guru na adum sa haditha
pelebed udina dikuan pama nagi yang utak kuan na de na sangkan tro ka so hadith na kuan tanu hadith Rasulullah sumiatan turun ha aya piang musa nagi yang utak dirung kuan na aya sebab puto mauri penu Allah taala na kepa kaya yang utak hadith na sahih ugid na mansukh kepa kaya yang utak hadith na sahih ugid na adna mini tumulang ayan kontradiksyon yan na mas mabagra hadith adi yang utak tigtanwa hadith sahih ha udina daifa inagina sahih hagi nga minipun tagiyan udina muqayyad udina sa kanyan na ang maksus udina antuna no ni klasin yan nagya pakapusudiyan sigo maako kuman hadith karena bagi hadith na betika lang una hadith ka kilang ra na kun rakamato ko na miyak wang hadith na maudu mungkar adi kidalin oy nah gitu yan ini bana Syakini Imam As-Sufyan bin Uwaina rahimahullah miyapat mamusiko ika magatus agu siapula gulo siku hijri na aya pitero yan na al hadithu mudillatun illa lil fuqaha al hadithu mudillatun illa lil fuqaha aya mano tuna suwatiyen so hadith na pakadedeg inunta na siku mga tawa bigen wala sa ilmu aya mana so mga fuqaha bigen wala sa ilmu sa giyang to hadith nah aya isa sebut na normal uri penwala na dita numa penerang gagi yang utwa hadith kenapa lagi pengamurais ka sa hadith na tikawan miya so akad di kailangan lagi yang utap kikonsultan tan ron si mga ulama sa lagi dagi yang utwa miya aloy siya kini Imam Al-Auza'i rahimahullah miya upat si kamagato sagu 57 siku hijri na tigin na sa kami tigin na ulami na napupumakinig nami sa mga hadith siku mga ulama ami pupumakinig nami sa mga hadith siku mga ulama ami na ipkonsulta mi kiran to sa lagi do kip konsulta nami siko palte ka pirak siko matauron na so keto ka wanira na gitu na korek na kutu na ku nami na sudina ipilbedami sama no to mauri penwalla na diang kaya kamu res sa hadith na kailangan agiang koto kapsebuton miya kadak lagi yang koto miya kamu res lagi dagi kaya kamu res sa Quran alhamdulillah kami kadak so mga ulama mga watatano mga ritano miya makalangag sa Quran ugid na dita no sante man na mga rikulay miya ka langag kanu sa Quran na pagana deniyo maswayo sumano Quran dini teman na siko kinimores niron mapiad na kinimores niron ugid na daw na niya na mapi ame kami langag yupon so udi na maswayo nagyang utamaan niyan na detar na nagyang uta kamores sa hadith detar nagyang uta kamores sa hadith kenapa ay minimores ka na may ka di nga bukatawan na tito na ibali niya na dirabutan to mga usba so aya pinakamapian na minimores kagi yung uto hadith na raks akataw na naging utamaanan yan apaka anta pa no mga ulama okay sa gitu are pagari ko ikismuga kan sa giyang uto pakaisa ka kagi mialuin ka sa penginta ko wala kaya liwan nagang anuron na no kauban na kaya lipatang kurun na naaloy na karana buuba ko ketosi balasangan wala gitu miya wadang sa giyang uto sembaga kan sa giyang uto pakaisa giyang pagaritan balasan na wallah yung kaya gutano panintang wallah siap na wallah may pwedeng gawin yan sa pamilya niya ayaw tuguro miya ikadua pa kayo siya mapakaliwanag kasi kung mga bangsatan o tumatandong sa mapya pa magiging sa giyong kaya masa na giyong kayo pa manunong pa masa giyong kaya kapu pa masa giyong kaya katero Rasulullah pa manag yung uto apu sa giyong kutwa hadith na awla tigilan katero tuwa tigilan na to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pamati na makambibili tigin na yung makasugat at tigin yung kutu hadith o yung kutu at Syafi'i ay kulang na tigin na so hadith Rasulullah ay yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at Syafi'i Abu Hanifa Malik mga taon na natigin na kiribat at tigin so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigin na yung kiribat at tigin anto na po may mapi po isimugsin pa mas umabang sa tanong agiyo po may maubaluya pakaisit pa mapagpagyang kung tuwa ka pakaragyo sa iyong kaya italiya po mga pakaisit kada siyang wallah na pakaragyang umabang sa tanong balasan wallah lagi nga gurutan sa iyong utwa melo niya na pakaisit ayat na simbagtan ro na lagi no inismagu Imam Adz-Dzahabi ko kinisi nun sa iyong nga lagi dangan na pakaisit ayat mamu ismbagan na so lagi dagyang utwa inismagu Imam Adz-Dzahabi tiga kini Imam Adz-Dzahabi sa iyong utwa kinisa nun sa giyang nalagi da na pakaisa ni pakaisa giyang gurutan no tigin na hada jayyid miya kapi-api na tigin na pakaisa walakin bi syart ugida tigin na mga banayanan anto na banayan yan ana banay giyang kanan nakapngira utawa al akhd bil hadith awla min al akhd bi qawl Syafi'i wa Abi Hanifa ay mano to na suka ko asiko hadith na tum wadigiyang ko tuwa ka ko
katindigi si ko katero o Imam Syafi'i gusto Abu Hanifah. Na ayaw to ang mga banay niyan, mga syarat yan, mga uripin wala, mga pagarya na mabeloy, paganero no, mabeloy agyang ko to mitero sa agyang ko to hadith lagi di sa pangkatan agyang ko ta du imam. Ha? Mabeloy agyang ko to ande nina mianu tuludi na miya katero sa agyang ko to hadith lagi jedara dato Syafi'i gusto Abu Hanifah. Sa lagi do Imam Malik, so Imam Sufyan na gusto, Imam Al-Auza'i, mga mujtahidiran. Na usira ni kapo na naging utwa di tiro na hadith, nagpakaya kuha naging utwa ka tiruiran. Ha? Na. Yung utwa pa mga katuriran na, piano tuliran na hadith, riwaya pituriran na hadith. Ay kadua syarat naging utwa mabalo ya tigin naging utwa hadith thabitan saliman min al-illa. Aya makna na miyatan tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada paawing yan, ha? Da sanin-sanin yan. Da paawing yan, mana nagi yang utwa, da kipaawing tanu sagi yang utwa hadis. Kenapa sekalian maudhu, kenapa mungkar, kenapa dhaif, ha? Kenapa pimbalan na hadis. Sekalian na sahih, miat tantu Rasulullah. Wa ma qat'i ibnu pama, ha? Aya kata lu mau ripin walla syarat nagi yang utwa mabalo yagi yang utwa dalil. Uri na di mabalo yagi yang utwa dalil. O Abu Hanifah Abu Syafi'i hadis mambu sahih. Aya mana na gua ada pengirawi ayah kuuntan lagi yang hadis sahih semua musuh Syafi'i Abu Hanifah na ayah memudaliliran na sahih gitu pagariku gitu di sebaga kan sagi yang utas sebaga gitu so ini sebagu Imam Ad-Dhahabi siko lagi dengan napakai sih Jadi sa nga wala gua mi doktor sa yang ko maliwan nagasmbag ka sa yang ko ya kadto pakai sih ngay doktor guru mi gi ngay kadto pakai sih na detarbu mo sa yang nga kadto pakai sih na gi mo to paliwan nagin sa gi mga magsatan na yipi karanbi yung ay katulad pa kasi puro may doktor na yung kaya anto no pa may pakantapan sa yung kaya katero Imam Syafi'i ina yung kutuater o Abu Hanifa tigira na idha sah al hadith fa huwa madhhabi agi madagala mga to apong pa ma tigin na na akida kan pa man na ay panarema kan na may kami agi yung kutu hadith na tanto asahay na gitu pa may pagnutan na bagyan kutu katero Syafi'i katero Imam Malik katero Abu Hanifa ina katero Imam Ahmad. Paano pa may pakantapan siya katero siya mga ulama sa iyang kaya katero Syafi'i Abu Hanifa idha sah al hadith fa huwa madhhabi balasan kon wallah napakaray gangan ni sigong mabang sa tanong balasan nga wallah pagariko guru amin na yung tamiyalitan sa paganay inis bagu Imam Ad-Dhahabi na upamakay pag-isiwan datan no tukaton na siya tukaton siko Siyar Alamin Nubala. Oy. Dia nga dua pakai udi na kaya atlo pakai tigtan wa idha sah al hadith fa huwa madhhabi ay mana na ameka kore kag yang utu hadith na gitu tindagan gitu madhhaban ibn sab ay yang kaya katero si ko Imam Abu Hanifah na usiko Imam Syafi'i mi ada la riwaya mi alu si Imam Syafi'i wina ala kulli hal na makapilagil busa lapiat ay dum man ismug tanusan mga pagarya na lagi didin ini sebagu Imam Nawawi. Aso Imam Nawawi na kapagaya gumiraw tanu di tanu makarpang udi na dalawan yan matao si ko madhabu Syafi'i. Oy kasakan yan ni miyuyag ko madhabu Imam Syafi'i. Ika dua na si ko kaya langka po ilmu yan sa dunia na da lagi diyan. Si ko mga imam paman na ure no mga mujtahid. Sa kanya man kaya sabapan sa kaya sabutitan no kaya syarha si ko Sahih Muslim karkian so syarah Sahih Muslim aya sembagian si ulay na napakaisa na tigin na giyan na tigin na katero Syafi'i miyalo niyan mambuya si ko majmu giyan na tigin na katero miyatero tigin no Imam Syafi'i na kanabe tigin ayama ananan na langon na pagayle sa hadith sahih na tigin na gi madhabu Syafi'i gitu tigtan wa aya isa marururan sa giyan na nakatero ihtimal kapayamaanan yan na adimay nga wadaglan na kapag man ay mapipikir sa giyang utwa katero na basulang na mapupunutula hadith sahih uli na hadith na ipnasabtan ko Syafi'i na tinaginanin ko Syafi'i begitu pipikir niya na pituriero anta kaya pipikir niya na upa makaad na matuno imam mujtahid dagdag yung utamiyalitan ro sang utam na miyalitan maka lagid kiran sa daradat uli na mujtahid upa ma pia dikiran miya ragid na miya karani kiran na may kagiyang utwa taw na adna miyato niya na hadith surang autin dugu Syafi'i udi na su Abu Hanifah na
ayakuan begitu mami pikir ro. Ala kulli hal pagari ko na ayat 3 kini ya Imam An-Nawawi mami pikirsan na innama hadha fi man lahu rutbatul ijtihad fil madhhab. Aya mana na gina natigin na napakaisa udi na giyan na natigin na nga nakatir wa idha sahha al hadith fa huwa madhhabi giyan nakatir wa lagi danan nasiyan ng mga panunumpang sa giyan ko ta mga tawa adna pangkataniran ko ijtihad adna pangkataniran ko ijtihad kana ba lang una taw kana ba piaso di mataw matiyan natigin na kateso hadith aya panap correction na niyan nagiyan ko to ka pa kurso niya na hadith na pira magdud si ko hadith kad nung ab kuwi katiroy Ahmad nung ab kuwi katiroy Syafi'i Abu Hanifah si tanong ko hadith di matan pagari ko ka pakaantapan sa giyang kana na lagi din nakatero na giyang kana natigo Imam An-Nawawi asiyanan si mga tawad na martabiran neno insyaallah giyang utakatero tan wa giyang mga pagaritan sa bitira sa kawang naubiran keterang muli sa oras giyang utama lirar tan wa giyang uta maratibul ijtihad nah adna tigin na syaratanan mana namanya oreno kaya lu yan sa giyang uto adna syarat o giyang uto atawa mujtahid gaw lagi duki alu ya tanur no samyo na ya lu yan samyo na tigin na adna tigin na banay mambunan ana banay giyang uto lagi duto baganero na giyang uto tigin romampay ana surami giyang uto pamikiran giyang uto ataw giyang uto mujtahid giyang uto ulama kikurso sa giyang uto lagi duto udina ulama upama pegunutan na suramig so katawin yan sa mata na so Syafi'i rahimahullah na kanaban yan ito pitinigi sa lagi nagyang tatigtan wa pa kaya ino na ito datinigi ka ad na tinigi na isa hadith sahih man bu oy ay kadua syarat na pa kaya gyang ko tuwa hadith amialoy na di katawan no Syafi'i bay ni miya lang so Syafi'i sa katao di tanok mamtero nila kung nakatawan yan na kapaya kinakaltan no maso Imam Syafi'i na kapaya gyang utadi nga ditero na din yang katawan nagito isa ba pa doon yan kakuha hugid nagyang utwa hadith nagito pakadud na nukman sa gyang utamiyaw na pitero tano amay kagyang utwa hadith na aya mabumiya ka panutulun pa mana lagi di na mujtahid lagi di Imam Abu Hanifah di na Syafi'i mujtahid oy na aya kap ketantunan manguri penor lagi tu ikatluwa syarat na Orian o kabatia o tao si ko langon no kita bu Imam Syafi'i na gusto mga ulama apagunuton gusto sa lako kira na gina ni mga syarat aya mana na kana ba gi nakatero ipilibutin wag yang ana nakatero Syafi'i kaya pitero na ida sahal hadith fa huwa madhhabi di aya ka keto kami ngasan na mabatia ka panaden so langon no kita ba Syafi'i na gusto kita bu mga ulama minut ko Imam Syafi'i na ito pagari ko kisbuga ka sa giyang utwa pakaisa ka wala sa ngawal ka sa manuto baabalasan naman lagi yung kaya gurutan no kalipat ta prili ako nga balasan wala lagi yung kaya gurutan wa doktor mapana padatain tano sa giyang utwas begin sa giyang utwa pakaisi ay katalo sa manuto guru amin giyang utwa katalo Syafi'i kaya sa bututan sa giyang utwas begkaw na nabuto ko manunong pang sa giyang utwa mga tawa mamukalidin kasi buto manunong pang sa iko mga tawad na rutberan ko istihad sa manuto nabalang na pumanaw miya ko meman to na pangirawa ay akida kana ida sa hadith fa huwa madhhabi oy na tumandugtan sa giyang kay kapata pakaisa mana samuntan sa giyang kay kapata pakaisa kan mapakaday giyang gurutan no balasan wallah ay maubali guru mi kapata pakaisa na giyang kaya pamana kapkebelo sukap kebelo umuslim mo pama sa Muslim na patutun na unutanin sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabaya patut ko Muslim na unutanin na giyang kuto salaka ko Rasulullah ay manan yan unutanin na giyang kuto ay matul arbaa ay patut ko Muslim mu'min na unutanin na giyang kuto hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unutanog natin yung girawatira na mamana ummatul Muhammadiyya dina ummatul Syafi'iyya ummatul Hanafiyya tanwatiyina ummat tanwatiyina ummatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anto na ba may mapiyaw pa kapka pamanakas begitan siya si umabang sa tanaw tumatandang sa mapiya pa maginigan balasan kon wallah subhanahu wa ta'ala miya makapiya-piya gyang pa isa gyang gurutan no panita ko wallah ben pkel do mo riyan nagu kangunan tano so ilmo yan yung utapa kay na isa ka po kitera no natira na mata natira na aya dalil na so kita bugu susun na ana ba so katiro mang ulama nabagina ni dalil nano tano si pagdud ko katiro mang ulama di tano mendud ko Quran nagu hadith pagari ko naya sembegenan da mata na so ka pangimpelesi ko sunna Rasulullah
na turuan. Na suki baga kanon na kadedeg. Na suma ulama tanu maurip nu Allah, mga mujtahid na yang impelaniran su sunnah, kasiran nimya magusay ko sunnah. Na mata na siran na sisisiran sa giyang utwa turuan. Na sad sa tawa munot kiran na sisi mo sa giyang utwa turuan. Kagi mata na sukatir mga ulama, mga mujtahid na kailangan nuto sa giyang kutwa kapupakaran itan ko titu sabut ko Quran sa giyang utwa hadis. Nagumata na su mga sahaba na ayab tadiran na adnab ketungkiran si umasaw mga sahaba didin pagapia ginawa niya na gira adna din yan kasasabutan masalah beberapa panganun na ginawa niyan adinyan mi ndud din yan mi isa si ko Ibn Abbas radhiyallahu anhu nagu adna mga sahaba audina adna si ko mga anin iba na mga tao sa Iraq miyagin tao siran sa miyati masa ada so miyag dakiran saka tao buat na ilmu yan giyang ko to kapagunutiran si ko madhabu Abdullah bin Mas'ud nakamaw to mambuso sirong sa Hijaz miyati pagintawiran ada so miyag dakiran saka tao buat na ilmu yan ko kapagunutiran si ko madhabu Abdullah bin Umar naginan mangurip wallah aya mana na mga sahaba na adna tatenduniran madhabiran si ko mga unaniran si ko mga unaniran sa kataw salid mabuto sa mga tabi'in na miyajma sa mga panunutul sa mga muarrikhun miyajma sa mga panunutul o mani panunutul la pagkalo niya naging utwasi sa Hijaz na adna matuan ro sa madhabu ahli hadith na si mamusan ni ba na Iraq na adna matuan ro sa madhabu ahli ra'i siyanan ko masaw mga tabi'in na naginan mangurip wallah aya maana na diyan ko tuwa tigtan no di tanong menderai no nagiang ko tuwa sa mga ulama kasiran ni kesabapan sa kesabuti tanong sa giang ko tuwa Quran na giang ko tuwa hadith dito siya gini Imam Syatibi rahimahullah natigin sa giang ko tuwa kitabiyan na al-i'tisam atigin na idza thabata anna al-haqqa huwa al-mu'tabar dun ar-rijal igira tigin na miyatan to wagiang ko tuwa benar na sakanian mu'tabar anto na mu'tabar yung tas kanan yung bilang tanong yung tikuan tanong al-ibratu bil haq walaysa bil rijal dunar rijal ame ka matan to agyang utwa benar na yakuan matan to benar to kenapa sumanga mama fal haqq aidan la yu'raf duna wasaitihim na suati mismo so benar na ditan ko keto kawan so pen mismo so benar na ditan watigin kato kawan di kato kawan agyang utwa benar udi adna makanggulalan nun ante pengulanan suma ulama suma mujtahid dia utwa benar na di bu keto kawan udi gyang utwa mga ulama balhum yatawassal ilaihi kasiran ni pagkato ko siran ni aya sa pagpaketo ko nga masagi ang uta benar na pitur lagi ang uta ulama sudi nga buku iwasan di na ni simagtano sagi ang kanana pakaisa ka bukod nga to siya datan mas magagi ang uta miyaw na pakaisa ka tik anto nay bida nagi ang utwa at taklid at taasub kay bu mes magtano ro wag na pakaisa ka na so bida no at taklid si ko aqida gusiko fiqh gitu sa bapa insyaallah na namalutan no likasawan anto na pembetusa at taasub si ko mga Arab na tira na pembetun sa taasub kumakasi ko maranaw na tigtan ang utan ipanatan no kangi ng utaki pamiitan sa giyang utwa tindig tawa ifmaratabatan sa giyang uta tindig giyang utwa taw ugi na si ko mga Arab lagi dia kina Ibn Manzur si ko lisanul Arab na tigin man na iya tigin na usbana al-usba wal isabah tigin nagina natin na jama bainal 10 ila 40 ay mana na jamaanan tunaso jama sa English giyang uta plural madaklan na natigin pagletan o 10 agu 40 sigo ayat wallah na ayam yali sa Quran natigin na wa nahnu usbah gitu so sisa surah Yusuf yang gitu so kaya giro mga pagrinya na may kabas kanin ka na tarabusaw gitu so ka pupega kweranon di nang dikanggeran terus di kabinasaan so Yusuf na tigiran man ya may kakabinasaan ben ka na tarabusaw na mi ilang kami kami na madagal kami nya pud kami ko mga tawa mga dugi mga ilang wa nahnu usbah kami madagal kami tigin gitu usbah mapipikir madagal Dikipnya gini Ibn Manzur si lisanul Arab tigina at-ta'assubu minal asabiyyah wal asabiyyatu ayad'u ar-rijala ayad'u rajula ila nusrati asabatihi aya makna na tigina ta'assubna siya nan pun sagyang utu asabiyyah na tigina asabiyyah na gyang utu kapendulu na utaw kapendulu na mama sa
pamana yung kapnulu na nga siko pediga sa tabang upama pamaka pagasa ibarat. Oh. Katabang nga niyan siko grupo sa grupo arka. Na. Tigi manamialo niya nagyong utwa al-asabiyatu wa ta'assubu al-muhama wal mudafa. Ay mana nagyong utwa tigina kapagator niya yung takipupengato na ko. Na man ang takapupengator niya sa gyong utwa isa sa grupo nga di nga sila ni pangato nagitigtan wa gitu iti yung mga Arab puto sa ta'assub si bahasa Arab. At na to mayari po sa tigu sabo ada tira na yun na natira na ta'assub na huwa ada muqabulil haq inda zuhuri dalil binaan ala maili ila janib. Ay mana na diyan ko to di ka ko katarima si ku benar ko orian kaya pakaraya gagyang uta dalil sabab sa giyang uta adna raramigan utaw ana raramigan ko pama. Diyan uta ka sabab sa adna susuramigan niya natin na pia pay gagyang uta benar na dinya kuan na miteman din sa giyang uta pinilsan yan na matan yan nagut siya pangan inul niya natangilan yan na mimbuta bengal din na sarbuan di bena di mada sa giyang uta titingan niya na aampilan niya nagito tigu mga ulama pada maanaw ta'assub na giyang asabiya manguripan wallah na pada isa kasasabapan sa kakikhilaf giyang kaya umma kena bermata kegid ni isapi na kamadal masabab pa kasasabapan sa kinitay ako din na kaya khilaf agi yang kaya pagtaw wagamatan wagama Islam. Gitu sa Quran na tanto niya na ani ni bana pamana gyubat yagi pananggilan. Tigu Allah Taala ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Mata na tigol ya hey tigol wallahi mga taw na mata na inadnakan sa kano pun sa babay na pun sa mama nagubabay nagubielo yakan sa kano pimbang sa nagupitikan loksan kaano makikilalay na mata na tigol wallah aya sa salan kano si wallah nagyang utamalar kano ikanak nagusto Allah Taala lebih mataw na si ko sunna na tigol Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa minna man da'a ila asabiyya. Di kami pada tigu Rasulullah so ay pupenulun yan na asabiya yung tatigtan ng ang grupo uway apagupakat walaysa minna man qatala ala asabiya aku di kami pada tigu Rasulullah yung utaya nyakim bunway saya pantagin na yung utwa asabiya pantag sa yung utang apugupin sa yung utwa grupo niyan na walaysa minna man mata ala asabiyya. Nagudir kami penatiyan padagi ang utwa matay asimi atay sagi ang utwa. Asabiyya mana nang utagi pengaton na kasagong utwa kataasub. Niya panutulanan yakin ya Abu Daud. Si Sunan Abi Daud. Gina nagi mga pagriya so ani ni bana kailangan yan si ko ani ni na kataasub si ko tigtan wa kaum magusi ko kambang sa tigtan no. So masuk mga pantagun si ko kataasub so tigtan wa at-ta'assub al-madhhabi udi na yung to asabiyatul madhhabiyya na aya siya kasasabapan saya adi may nang mga taw nagyang to taqdisu syekh ay mana nagyang to tanto wa kabubentuga kasusutya sa gyang to ulama ka unutan ka ay mana upama ka madi surak ka nadirkan ke lawanan nagyang to ulama ka tanto na pamana piyagidul misuramig kuna tanto sa dirkan ke lawanan Dini ni isa kawan, ulina kudusiyatul ara, yang utua titan wa kapsutia mambusi ko pamikiran. Man ay buo koreka pamikiran tindig nagi yang uta tindig ke naso tindig usala ko kana ribet. Nah, lagi ni isa pupakatulog sa yang utua taw, si ko kapkulugin sa yang utua titan wa at asub na. Sandin sa kap kailot nagu kabegra di kat subagi yang utua taw nakalaap kimo ni na khilaf, ikhtilaf. Nah, lang untanud maori penwala na ded na sang kanu na paliatan no mataw sa giyang kaya masa taniman to na ay pilar ganyan na marhala asabiya ang grupo ay masa giso kang grupo man naman isa na komino sa grupo na ay bumapia surgyan oy ay ne buti na bangan na surgyan so pediyon naso sala karon na piya karata yan oy ito lagi yan oy nagina ni tigtan wa adna mariribata sabut si ko ninin wala kapsubuta si ko agama Islam kay no to nagiya piyakalaan sa usay nagiyang utwa antum ne kapakali mga kasi ko pedga si work kaya mana dinga sa kanyan mindu kapila piyaka ituan sa oras agiyang utaka pupumanutulagu kapumagusya si ko antum ne pulagidan ta anda ta maupakat anda ta magayon abdi so agama tan agama Islam na ay susuguyan na so kapakadakla ko bilang ano mga
muslim kena ubah suka pakadagla ko bilang ano mga kufar. Nagyan kaya masalah manguripin wallahu ta'ala na aya mararayag, aya mapapayag sirtan sa gyang kaya dunia. Nagyan kaya masalah sa gyang kaya taasub na ya makikilang na ada betul sa kataasub siku aqidah na wala betul sa kataasub siku fiqh. Nagyan kaya kataasub siku aqidah nagyan mala problema gi sama la amya ka diung ka terkitano gi sama la amya ka upak amya ka bensad siku andi ni bana kay sa mga muslim. Oy. Nagyan kaya kataasub man isa siku paratian yan aqidah niyan. Nagyan dili ka durun. Kenapa lagi dagi yang kaya kataasub siku andi ni na madhab apa susabad ko mga fuqaha na tigila na sarasi ko madhab na ada problema kagi ngay no to. Lagi bigyan na sa law da paru Rasulullah. Tunay tigyan man asaba falahu ajran wa man akhta falahu ajrun wahid. San sab ke korek na duy balas na sab ke ribat na ande ni na isay balas. Sa aya importante mauri penwallah na giyang ko to ande ni na kaida tigtano aya pagunutan tanusan na giyang ko to tigtano tamadhab wala tataassab aya mana na kuwa ka sa madhab ka na uba ka taassub aya sebut na no sagyang na kaida pimbulan ng mga ulama na kepakay suka turo sa madhab kepakay suka turo sa madhab uwi na di kepakay gyang utwa ka taassub agu di kepakay gyang utwa alla madhabiyya agi Peter yang pagini na madhab kuwa ka sa madhab ka aya mana pilih ka sa madhab pagunutan ka aya mafumro muafaka na ubah ka kuasa ubah ka ano ni ba na baka dipilih sa madhab ka gitu isa sebut na raw yang ano to ay mafun bro na ubah ka kuasa ubah ka mapadisi ko ada mga tindig da madhab na unutan yan isa sapar puno to napad isa sapar nagi yung to ka taasub ay mana benar pilih ka sa madhab ka na ubah ka taasub at tigtan man to na ibulong sa giyang nga dito ka pa taasub na ibulunganan na ihtiramul ara'il akharin giyang to ka pagdati tanu sa giyang utwa pamikiran tindig ra'ya giyang utwa salako ko tindig tanu salako ko pipilin tanu kapit tanu na pagihtiraman tanu sila bala burong sigo masala fiqhiyya matagbad na idhan ni aso fiqh na ay ni bituro ng mga ulama na faham ay ni definisyon ng mga ulama sa lugar na gitu atigiran na fiqh na ay mana niyan na faham ay mana faham na sabut na normal aso sabut na di makambida-bida sa mga tao sa sabut sa giyang utwa say na gitu ay pagari ko yan ini ba na isbaga sama na to namanya pa kami datan wag yang utwa taklid yang utwa taasub ay man yang utwa ka taklid nag yang utwa ka ono ti utaw sa yang utwa ka tirwa dinin ka taw nang unta dalil sa kanya na awam dinin ka taw nag yang utwa dalil yang ay taasub na ay bumapya nag yang utwa rakian api amya pa yagunag yang utwa dalil na dinin pagunutan kagi adnar kaya napipiliin yan nyawan ka unta bidan yan nah gitu isa ka pakapmida ko kanuron ato na bida nagyang utwa dua sa balasan ng wala gyang nga kuan pagalitan mo tunay kuno balasan wala gyang kaya gurutan wa doktor pangninta sik wala pakalun wala sa umur yan anak ko sumbatan nagyang utag bigay ng mga pipiya ay pa doktor sebutan mi sa gyang utwa teruyan gyang utwa pama kandudu muslim sigo Quran na usu hadith adnu tu doktora pamanaw kita no pamau yang to kayfiyatu ruju ila alquran eno ka ba makaurasta yang mga gutano nabira na kakabgi pa masama piaragan aw yang to kandu sa yang to hadith adman buo kita yang stani pangdud ko sabuto mga ulama kadua sebutan mi sa yang to sa doktor na yang to pamakata asub ni sa saparu ugid na so man so diga pagunut sa madhab ni sa sapar nuto to dataro ba mamya ka detag yang to katuru Shafi'i naneno ka umantan sa may tubo ya lasta pa sa gingalam ba yang تعتبر الشافعية مذهبنا صحيح ويحتمل الخطأ ومذهب غيرنا غير صحيح ويحتمل الصواب سمعنا آياتي الشافعية مذهب تنو مذهبنا صواب أيوة مذهبنا صواب ومذهب غيرنا خطأ صواب يحتمل الصواب آياتي الشافعية مذهب تنو pamana kuriku pama suatigan sumadhabu pada salah ka madhab pama na knaba pama sawab tigiran knaba sawab tigiran na ugede tigiran na kapakiti na makurik sama nuto na ba'ilun anit taasub buram yaw ay sekali tigagin ko to gurutan sa yang kaya fiqh abapatagan iman to ame dairatul iftah sa yang yurdun na ay sekali sa yang asar na gumiro sa sabado pama madhhabuna sawab wala yahtamil al-khata qawto nagitu ikiya wa ko iskal saging kay masa ay mano to nagumirab susab ada ay akidatan na kuri kedin asad sa sumupa kunna keron pa kanyan sa kuri kedin detar bet yang kadinas kami bitaw sa surga nas kanu na taw kanu kunara ka
Kauto gitim yad so yung uto iskaliya. Oh, gurami. Na balasan wala lagi ngay gurutano na lumubuk tano sa gyang kaaya. Last na pakisin ay no mga bangsami o kasaban namin sa may tuburas insyaallah na ginilas teman to kebeloy pakasitan sa gyang kaaya. Dahil sa gyang gurutano. Ay to gurami muri-puri pakis saya tandud na pagpusa insyaallah. Na inu gurami gyang ko to pamana kakpiti sa gyang ulina katuro sa timan amadhab si ko mga ulama. Sigo pama ko fiqh tu. Ino pama ibarat yan na ayak pita kano pama na madhabu Syafi'i pama. Kenwa kan so madhabu Syafi'i ulina pikur so kano pama so madhabu Syafi'i raksa inim gula lang nagyang ko to madhabu Syafi'i. Buto may turo yan na taasub kaya din paniman to mga murid to pama akya sabutin ng guru ami ko madhabu Syafi'i na katasub. Kauto. Adi na tigin kurso na gyang na madhabu Syafi'i agi na natingin na katasubanan. Kauto. Anto na pa may guru mi pa may kaparegin si mga bangsata no. Aging kay madhab Syafi'i na ino mga di yung kakwa sa timan amadhab ko mga ulama katasubaya wa anta akak na baka taasub balasan ko wallah napakarega nga si mga bangsata no. Alhamdulillah miya mga piang mga pakaisita no siya. Aging uta pakaisa ino baso katuro sa madhab matatendu na minibilang sa kanian na taasubo. Bayo to kibilang uli nakitong sa taas so bagyang oto akapili ka sa madhab ka pugunutan ka sa timan. Ayas magtanusan mga uripin wallah na kanaw to taasub. Ribat so mga tawa diro ni terwag ito na taasub. Balasan no wallah gu anini ba na bagay wallah balas si kuyo Imam Ibn Abidin o kaya lo yan siya gini anini ba na metero na siya gini Fakhrul Islam na gunya isu nagyang kana na taasub natigin na as-salabatu fil madhhabi wajibatun ay manana giyang oto tigin na as-salaba neno tigin as-salabatu fil madhhabi wajibatun wat taassubu la yajuz sinian na mamumiyali sa giyang oto kitab al-uqud ad-durriya ay mana salaba kanggel bakaw taw sa giyang utama madhhabiyan ay ya'mala bima huwa madhhabuhu wa yarahu haqqan wa sawaban ay mana na sagaw pa man wa pa maka sumadhhab ka na pengilib ka na sa aya din pipikir na kan nagito na kore ko to sawa pa ma nagito isalaba na aya tigina ko kumano to na wajib ay mana na so kanggel ka siko tindig taw aya ka pipikiran yan nagito na kore ko to na wajib to at ibang pengilib ka so tindig ka maalangan ningaw no ba kore Ugi na tigin na anya sa sapar nagyang utwa taasub. Ugi na tigin na diga pa kaiso kataasub. Gitu tigin na as-salabatu fil madhhabi wajibatun wa taasubu la yajuz. Uy. Napa makagyang utwa tikas ito ko madhhab. Napa piasiman si ko bitera si ko aqida. Naira pagisin na sa mga ulama sa ahlus sunnah tira na ino kano taasub si ko kwan tindigyo. Ay sumigira tanon na man na ahlus sunnah na ibarato pa makasi ko kabilang yan naman na tigin na al-Asy'ariyah wal Maturidiyah wa ahlul hadis. Nakana basiran taasub si ko nini na sa timan na kwan. Apa makapagilin tanong sa mga kitab ibarat aqida na dino ni paando doyagan nga natalwara ay uli na so duar ay Asy'ariyah wal Maturidiyah. Na igira natalwara ay igira panap ko naman. Gitu dalil sa kana bo to pupo na basiran anini ba na taasub ko sa timan na tay ka bubukan ni ranong naging uta pamikiran no tawandong kay kana. Gitu saktano na taman ni man to na tindigtan lang na botan no pendigilin so tindigtan. Oy. Sa ayat na mapya naging utwa ditano diga pa mabugay sa lugar balaboron si mga masala fiqhiyya furu'iyat abigan no Rasulullah sallallahu alaihi paro na ayat na mapya naging kutuan din na kapugitan no sallallahu alaihi paro si ko mga pagritan oy na ginan mga uripan wallahu taala niniba nakibugay mirkano may tosen sa giyang gaya pa magpudatan no pili kami niyo kada kami man turuga sabab sa keto ko nami po ko masya giyang mga pagrinyo sa bitera sa kawang sa lagi dia kini Dr. Abu Sajida si Magister Abu Asif Maki aku yang pagritan wa pakatataling wa mna ke doktor insyaallah taala si Magister Abdul Ghani asgar mambu sabab sadiran ka pakandiren sa kaya pakamaseran uli na kaya pakameraktan no na kaya preparaduan tanu siran na detanu pakaturug kaya miya ka bala-bala ga sirang subu siya na anini ba na oras na miya ko masiran na detanu turugan nagisa ba pa wallahu alam na ditanu mapya ditanu diga pakatero sa bagi kami ni sa may ito maap sa tarotop ni ron so ditanu digang ginaway sa balasangan wala sa langon no kaya pamakinagyo sa pakandud na mirkano so dalag no suara
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang ngaya pagri niyo nagi si Sheikh Muhammad Analo Magister Mambuay siya andi ni bana ulum al-Islamiyah.